إذ يأتي هذا الاحتفال بعيد نوروز لأول مرة بشكل رسمي وعلني ضمن إطار قانوني معترف به من قبل السيد الرئيس أحمد الشريف. روجك جالك جرنجا أبي صلاة كمينة بشتي شيست وتصالة ظلمة وبندستية أمججناها بالسربست كان برعايتها وزارة الثقافة ومجلسها وطني كردي شامي وججناها تبع بيروس كنت تشتيل بيت ججدة إيرو كوما آزادي وقالك ستران وتيبن فلكلوري جورا بيجي ومهباني ما قالك حمو عليها ويورن تشج وزارة الثقافة تشج سفاراتها تشحمو تشوي ورن وججنامة بيروس كانوا أبجج نججنامة كرداتنا ججنامة التي سوري تبية يرمز هذا اليوم انه هو اول يوم Evroş ji bo Kurdan yekemîn roja biharê ye û sersala Kurdan e di heman demê de di rojên kawayê hesinkar de serkeftina Kurdan e. Kurdan wê demê serkeftin bi dest xist ango padişayê zalim hate kuştin lewra ev roj sembola azadiyê ye. û sembola wê yekî ye ku divê zulm rojekê ji rojan nemîne û gel bi ser bikeve. ام ججنا نوروز الحمو ملتي السوري والملتي كرد بتايبت بيروز دكن ام ايرو فيروجي بيشوازي اوي دكن بجوشكا مزن وبجوشكا تازه وجدايش صالي شوي چمكي اف صالايا صالكا ام بازادي ام ججنا خود كن بتايبت جي بشتي مرسومه سيزدا يگو سروك احمد الشرع درخست تايبت بججنا نوروزي ام ججنا وحموا بيروز دكن ام هيفي دكن نوروز روجانو صالك نوبن يوم نحن اجينا îro em hatin virda ku em beşdarî pîrozbahiyên birayên xwe yên Kurdên cejna Newrozê bibin. Ew ên ku her dem beşek ji pêkhateya Sûriyê ya aborî, civakî û heta siyasî jî bûne. Îro piştî ku em ji rejîma berêvizgar bûn, ew beşek û birayên me ne û ji bo me şeref e ku em bi wan re bin. Ji bo Wezareta Çandê jî şanazî bû ku çavdêriya vê pîrozbahiyê bike û em hatin da ku em beşdarî şahiyên wan bibin. Ew di dawiyê de beşekî ji Sûriyê nûne ku jê cuda nabin.